Juffrou gaan gou weer vir julle die aftrekmetode wys, net omdat dit deel is van vandag se huiswerk. OK, ons gaan begin met 343 minus 186. Reg onder dit skryf ons 343 minus en ons herbenoem ons 186. 100 plus 80 plus 6. Dan begin ons met ons aftrekking van ons 100. 343 minus 100 is gelyk aan 243. Ons verander net aan ons 100. Dan vat ons hierdie getal en ons sit hom voor. Ons begin met 243 dan minus 80. Hoe gaan ons dit aftrek? 80 is 8 tiende. As ons hier gaan kyk, 243 is juffrou. Dan 233, 223, 213, 203, 193, 183, 173 en 163. So, 243 minus 80 is gelyk aan 163. Dan vat ons 163 en ons sit hom voor. 163 minus 6. Ons begin by jouself. 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157. So ons skryf dan 157 en by ons antwoord skryf ons weer 157.